أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on juurama, on ñagama duwa, on ñagama yafoye. En garti e naafila meɗen mo kewɗen wadde e kala ñalawma e tugnade e deftere meɗen wiyetede awnul ulama ussalihina. awnul ulama ussalihina, ballal anduɓe moƴƴuɓe. sikki ala hande gonɗen koye jofde 19 ñalawma 19 ene ñalli ha hiiri, ene jofi 19 ko naafila muɗum jiɗɗen haalde hande. ene juule darɗe 6, darɗe ɗiɗi fof salmine. darnde fof ene jange fatiha laawol gotol, qul huwallahu ahad laabi 7. darɗe 6, darɗe ɗiɗi fof salmine. darnde fof jange fatiha laawol gotol, qul huwallahu ahad laabi 7. so gayni o janga oɗo duwaw: allahumma waffirni hazzi bi barakatihi wa sahhil sabili ila khairatihi wala tahrimni qabula hasanatihi ya hadiyan ila alhaqqil mubini. darɗe 6, darɗe ɗiɗi fof salmine. darnde fof jange fatiha laawol gotol, qul huwallahu ahad laabi 7. sa gayni janga oɗo duwaw caggal nde calminɗa, mbiya allahumma ya an allah, waffirni ya timminanam hazzi gueɗalam bi barakatihi e barkeji nduɗo lewru, wa sahhil sabili ya newnanam laawolam ila khairatihi fewde moƴƴereji nduɗo lewru, wala tahrimni hoto haɗam qabula jaɓanede hasanatihi moƴƴereji ndiɗo lewru, ya hadiyan ya pewnowo ilal haqqil mubini fewde gonga peñƴo. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa ala alihi wa ashabihi. yo allah hollu en jango o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗacconakke jaafoɗon. on jarama, yo allah won ballo. assalamu aleykum wa rahmatullahi. on calminama, on juurama, on ñagama duwa, on ñagama yafuya, on neldama duwa, on jaafama to banggue meɗen. en calmini, en juurima dendagal mo tongode muɗum taweteɗo e galle. en gardini salminade ndu noon mawɗo galle o, en dewni hen ko heedi caggal makko fof ha yetti koddo o. en calmini, en juurima dendagal sernaɓe taweteɓe ɗo e galle he e almuɓe taweteɓe ɗo e galle he. en gardini salminade ndu mawɗo sernaɓe ɓe walla mawɗo almuɓe ɓe ha yetti ɓurɗo famdude almuɓe ɓe. en ñaguima duwaw, en ñaguima yafuya, en ñaganima fof Allah moƴƴere. en ñaguima fof kadi nde ñagonto en Allah moƴƴere. yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara, enen e dendagal bandiraɓe julɓe fof. en jetti Allah ko heewi, en jetti Allah ko heewi, en jetti Allah ko heewi. Allah muñanɗo en, reeni en, renani en ha mbawɗen arde ha ɗo e korka he. en ñaguimomo kadi yo hokku en cellal e softede e yaajede e muñal ha mbawen jokkide ko heddi ko. ko ndewɗen Allah hewde e famɗude fof yo jaɓan en, ko taatiɗen hewde e famɗude fof e ko perguitiɗen yo yaafo en. enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof ko ñaguiɗen Allah e moƴƴere eko duwiɗen e moƴƴere fof yo jaɓan en o jaabono en. enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof ko moliɗen e worode e jayiyaji yo dandu en. enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof yo yurmo o yaafo mayɓe meɗen e mayɓe julɓe fof. enen mayiraɓe yo Allah heddu en caggal mabɓe ko juuti, ɓo en sakkanadeɓe duwanadeɓe. ñawɓe men e ñawɓe julɓe yo Allah addanɓe cellal. dumbaɓe men e dumbaɓe julɓe yo Allah ɓiltuɓe dow jaam e kisal wonanaɓe kadi ɓulare ɓamtare. enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof yo Allah waɗan en moƴƴere, yo Allah renen renana en, yo Allah renen renana en.
mbi allahumma nauzu bika min albarasi waljununi waljuzami wa min sayyi il asqami. allahumma nauzu bika min albarasi waljununi waljuzami wa min sayyi il asqami. allahumma ya an allah nauzu bika emin moolima min albarasi ko rafi wiyete noon, waljununi e kaaɗi woni rafi haqqille, waljuzami ko rafi wiyete noon, wa min sayyi il asqami e ko ɓuri bonde e rafiji woni coronavirus. en mbi yo allah dandu ene bone coronavirus e dendagal rafiji goɗɗi bonɗi fof. allahumma ya an allah nauzu bika emin moolima min albarasi rafi wiyete noon, wal jununi e kaaɗi, wal jusami ko rafi wiyete noon, wa coronavirus e wa jamiul asqami e dendagal bonɗum ñabbuji, min sayyi il asqami kay bonɗum ñabbuji. yo allah dandu en hen enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof. yo allah huncanen oɗo jayiya a kammin ɗo windere nde, yo allah huncanen oɗo jayiya kammin ɗo windere nde. yo allah ittanen oɗo jayiya, yo allah ittanen oɗo jayiya, ittana dendagal bandiraɓe julɓe fof, kadi hunca ɗum e dendagal windere nde fof. e ɗum noon o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane en garti humnude aadi mo gaɗodirɗen e galle o joni so allah jaaɓi inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. caggal ne jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kofniɗen jinnaɓe e seeremɓe, jafniɗen dendagal bandiraɓe julɓe jogorɓe heɗade dande meɗen. sikki ala en jafnima bandiraɓe fof noon ha tengti noon e musidɓe meɗen almuɓɓe joom bindi en, saabu ko kalten ko no kewɗen wiide ni ene waɗa puujoje, ene waɗa jumre, ene waɗa pergitte e gila noon e ummingol ƴiye ɗe e ha e masɗe ɗe ha e firongo ha e gaddino fof ene waɗa jumre ko neɗɗo sifori hono noon. neɗɗo ene manki kadi ene mankina Allah noon ko timmuɗo timminowo yo timminan en gueɗe meɗen ɗe fof, enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof. eɗen jiiɗi siftinde tan bandiraɓe gonɗen koye deftere men wiyetede Minhaj Muslim e tongode 257 wonande jiɗɗo yiide ko kalten hande ko toon ɗum woni. sikki ala kalanoɗen ko bonnoji korka, gueɗe bonnoje korka ko ɗum kalanoɗen. en kaali hen gueɗe 6 eɗen jara joni e gueɗal battugal jeenaygal ngal. o wi jetta gueɗal battugal jeenaygal ngal ko wusulu ma laysa biɗa amin aw sarabin ilal jawfi bi wasiɗatil fami ka ibtilai jawharatin aw haydin. o wi gueɗal battugal jeenay ko bonnata korka ko wusulu yettinde ma laysa biɗa amin taw hunde nde ganduɗa wona ñamde, aw sharabin kadi wona jaram. o yettini ɗum ilal jawfi fewde fulkuru makko. o bi wasiɗatil fami taw jokkodiri koye hunuko. oy ka ibtilayi jawharatin ko wayno modde ko wiyete mbiyeten kanŋe, aw haydin walla garawol. nangi abbere kanŋe ko wayno asoɓe jamaɓe ene kewi wadde noon, so dañi hayre jama tan moɗa hayre nde, walla ala neɗɗo ƴetta ñayre tan waɗa e hunuko muɗum moɗora, walla hayre waɗa e hunuko muɗum moɗara, walla garawol ne wanno e hunuko tan garawol ngol moɗa ɗum. o wi ɗum ɗo ene bonna korka. kanko ko gasowo jama, o asi o dañi hayre jama tan wonɓe o suuɗoto hade jiide, o hocci hayre nde tan taw ko korɗo o werle hunuko o moɗi hayre nde, ay so yettima fulkuru to bonni korka ka. walla ala won namdinoɗo namdal ngal ñanden o ƴetti ñayre tan o waɗe hunuko, omo fijira hunuko e nder hunuko he tan, nde ko o moɗi ñayre nde taw koye korka o woni, ay yettima fulkuru bonni korka ka. walla ala ko kaƴil o ƴetti kaƴil tan tokosil o werle hunuko, omo waɗani tan ndeke kaƴel ngel ɓoccitima natoyi nder reedu to bonni korka. walla ala ko garawol, o nangi garawol tan o ngati, walla ni o waɗe hinere o heeɓa mbaɗata ni pooɗa garawol ngol tan ni tan garawol ngol ɓenni ndeke natoyi nder reedu yettima fulkuru
ay ɗum fof bonni korka garten joni so Allah jaɓi inchallah. Alhamdulillahi rabbil alamina. Mbiɗen ɗeɗo gueɗe fof tawni wona hunde ñametede, o waɗe hunuko makko tan nde ko yettoyima nder rewi to. O wilima ruwiya anna ibnu abbas radiyallahu anhuma qala assawmu lima dakhala wa laysa lima kharaja. Habri hadis o ko abu saybata e bukhari ɓeɗo kabri hadis o to deftere ne wiye fatu enda zikril bukhari lahu ta'aliqan. Mbiɗen o wi habrama to ibnu abbas yo welede Allah wone makko, o wi korka koko naati wona ko yalti, ko naati wona ko yalti. O wi yuridu sallallahu alayhi wa sallam bi hadha anna sawma yafsidu lima yadkhulu fil jawfi la mimma yakhruju kaddami wal qay. O wi nelaɗo sa sallam wi korka bonnata ɗum koko naato e nder fulkuru wona ko yalti ko wayno ƴiƴam walla tuure, ɗum bonnata korka. Ko yalti nder hunuko nder reedu yalti tan neɗɗo tuuti yalti toon, walla ala ko ƴiƴam yalti e makko, ɗum ɗo fof bonnata korka. Bonnata korka tan koko naati yettoyi fulkuru. non hono no mbiruɗen ni, yettoyi fulkuru foti lowira ko caggal makko duburi to mbiyeten duburi ko, walla foti naatiri ko hunuko ɗo, walla foti naatiri ko hinere ɗo, walla foti naatiri ko giti ɗo, walla foti naatiri ko noppi ɗo. So tawi yettoyima fulkuru tan bonni korka ka, wona ko yalte makko ala, wona o tuuta tuure yalta e makko, ɗum bonnata korka. Walla ala o tujƴa ƴiƴam yalta e kine he, ɗum bonnata korka ka. Bonnata korka tan koko naati e makko yettoyi fulkuru ndu, ɗum ɗo bonni korka. E nda so tawi on paami no kalduɗen ni, o nangi hayre tan o werle hunuko makko o moɗi, ay hayre nde bonni korka. Walla o nangi ko ñaayre o waɗe hunuko he o moɗi, ɗum bonni ɓa tan yettima fulkuru ndu bonni korka. Foti noon rewri ko hinere to, foti rewri ko nofru to, foti rewri koto gite to, fof ko wawi rewde hen fof ɓa tan yettoyima fulkuru to bonni korka ka. Ɗum noon kellifaɗo ni kam fota wadde ñayri ni e hunuko walla hayre e hunuko, sabu kellifaɗo fota wadde ɗum, sabu so jomum waɗi ɗum ni ene wayno elle mataw o so moɗi ɗum ene wawi addandemo rafi, firti ko o noddani hoore makko rafi. Sabu jomiraɗo wonto haale qur'ana o wi hoto moddine juuɗe moɗon e gueɗe kalkoje on, walla hoto duñe juuɗe mon e gueɗe kalkoje on. Firti noon so tawi neɗɗo waɗi noon waɗi ko fewani, goppenoɗo yahda hade juɗɗi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbiɗen gueɗal battowal sappo bonnowal korka, oyi ko rafdu niyatu sawmi walaw lam yaakul aw yashrab in kana gayra mutaawilan li ifdari wa illa fala. O wi ko mbiyeten fiɗɗude anniya, o hoora ha midi tan o fiɓa anniya kanko o yalte korka he, ayi o fiɗɗa anniya makko o hoora ha midi, walla hoora ha ñawla seeɗa, walla ha tisubara, kanko o fiɓa e ɓernde makko tan o wiya min ni mi natti hoorde, ayi ɗum ɗo ene bonna korka, ɗum ɗo bonni korka. So o fiɗɗi anniya o tan bonni korka. O wi walaw lam yakul, hayso o ñamani, aw yashrab walla o yarani, in kana gayra mutaawilan li ifdari, tawi wona tawil jogiɗo tawil ko wiyete tawil ko, tawo o fiɓi hen anniya ko won gueɗe tan ko wiyeten tawil qarib ko, tawo o sikki ko wadde noon taw bonnata, walla ala won gueɗal tan o yi o waɗiri hono noon o miiji so waɗi noon tan ala ko bonnata, ko wiyete tawil qarib ko, taw tan wonko tagi mo wadde ɗum bonnata wa illa fala. sayi noon wona tan o ala tawil, ala fof tawil tan ɗo tuggi ɗo ganduɗa korka boni. O jooɗo ha ñawla tan o fiɓa anniya kanko o natti o hayti hoorde, o natti hoorde o fiɗɗa anniya ko mbiyeten fiɗɗude anniya ko, o yalta e korka he taw koye anniya makko,
ay ɗo korka boni so wona taw noon won tawil mo jogi ko mbiyeten tawil qarib ko wayno joni ɗanniɗo ɗanniɗo joni yolde nde ustinani ene foti horde joni noon o ɗanno yolde nde ustinani tan o fipta anniya o wonde kanko ko ɗanniɗo hankkadi ne o natti horde ko wayno ɗin ɗon tawilaji fof ene wawi wasde ɓaɗo ñamani o yarani ene wawi wasde bonude korka o fiɓi anniya kanko tan o ummi tan nokku tan on fayi nokku o fiɓi anniya wonde kanko ɗo hennane ɓaade koko ɗanngal o hoorata kono taw o dawri o fiɗɗi anniya o ɓaade ko ɗanniɗo tan caggal ɗum woodi mbiɗomo ala ɗo timmani yolde nde a wasata hoorde taw o ñamani o yarani ɗum ɗo on ɗon piɗɗugol ɗon piɗɗugol anniya ene wawi wasde bonude korka o taw ɓaade mo jogui tawil ko mbiyete tawil qarib ko o wi gueɗal battugal 11 bonnowal korka arriddatu anil islami ko jartodinde wonande on julɗo ko julɗo o fiɓa anniya o woppi o heforiɗo o wonta kefeero in aada ileyhi ɓaɗo wurtima hen omo dawri korka tan ha ñawli o fiɓi a murti o wonti kefeero ay ɗo korka ka boni o murti tan o wonti kefeero ɗon ɗon ɓoytani tan kadi o tuubi o wonti julɗo ay korka ka ñalawma on ɗon kam boni o yoɓat ɗum korka kam boni o hoori ha midi tan o fiɓi anniya kanko o wonti kefeero tan o wonti kefeero o jartudini caggal ɗum woodi nodduɗomo waajimo tan o arti o tuubti o wonti julɗo kono korka kam boni ɓa tan o wonti kefeero mo jarrata wontude makko kefeero korka boni ɗum noon ko tugnade e konngol jomiraɗo subhanahu wa taala o wi noon la in asharakta la yahbaɗanna amaluka wala takunanna min al khasirina to suratu zumari aya battuɗo 15 jomiraɗo wino kala on jartudinɗo golle muɗum fof pukkima ha laaɓi ndeke noon wadde ɓaade ko kornoɗo korka boni goppeno yaade juuɗe alhamdulillahi rabbil alamina mi anda so tawi on paamino kaldude ni mbiɗen wonde e taw kanko omo hoori omo dawri korka yi ha ñawli tan o murti o wonti kefeero ay mujarrada makko wontude kefeero tan korka boni hayso o ñamani o yarani korka boni o wi in aada iley ɓaɗo ruttima hen ɗum noon ko konngol jomiraɗo subhanahu wa taala o wino so wonande on jartudinɗo gontuɗo kefeero golle muɗum fof boni hoto laatoɗe kon perduɓe wala takunanna min al khasirin hoto laatoɗe gonɗon jeeyaɗon ko yimɓe perduɓe golle mumen so tawi kanko julɗo o wonti kefeero golle makko ko golluno fo boni so wona noon ɓe mbi wonde ko julde nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam so tawi jomum wonti kefeero ko julno e nelaɗo muhammadin sa sallam ko ɗum bonani kono kala ko wanno kala ko julno waktuji ɗi o julno e nafilaji ɗi o wanno ko hajjoyno e fof ko wanno fof boni ha laaɓi golle makko fof o wanno kay e islam mujarrada makko wontude kefeero o sirki tan waɗi sirku billahi fof boni ma o tuuba kadi o arta o tuuba o arta o wonta julɗo joni noon so tawi o murti o wonti kefeero koye korka omo dawruno ñalawma korka o murti o wonti kefeero korka makko boni mujarrada murtude mo wontude kefeero tan korka makko boni ay ɗo so tawi o arti o tuubi o wonti julɗo on ɗon ñalawma kam korka kam ko bonka korka kam hankkadi ne boni e ɗon won konngol wi kefeero ene nanguita won konngol wi kefeero nanguitta kefeero tuubɗo nanguitta ɗo hankkadi ne noon o nanguita ñalawma o jokka kono on ɗon ñalawma kam ko bonɗo korka makko kam hankkadi ne boni ɓaɗo wonti kefeero o wi noon wa hadihi l mubɗilati kulluha tafsudu sawm o tujibu qada ul yawm alladi fasada biha gayra annaha la kaffarata fiha o wi ɗeɗo geɗe noon ɗe kalɗen ɗo 11 geɗal ngal kalɗen ɗo bonnowal korka o wi ɗeɗo fof ene mbaɗɗina jobdi ñalawma o
kono noon joomum watta kaffara. Geɗe sappo e go'o ɗe kalden ɗo bonnoje korka ɗeɗo fof so tawi ñalawma boniri hono noon joomum yoɓoyat ñalawma o. So tawi korka mayi joomum yoɓat ñalawma on ɗon bonnoɗo o, kono noon o watta ɗum kaffara. Geɗe ɗe kalden ɗo ɗe fof, sappo e go'o geɗal ngal kalden ɗo bonnowal korka ngal, so tawi joomum ɗum heptima ɗum ha korka mum boniri sibabude ɗeɗo geɗe sappo e go'o, joomum yoɓat ñalawma bonɗo o, kono noon waɗanta ñalawma o kaffara. ala may garoy e kaffara he so Allah jaaɓi inchallah. ɗum noon so tawi wonko weñe haala he wona ɗum wonno sago meɗen, so tawi wonko feewi hen koto Allah to, Allah ko pewɗo pewnowo, yo hollu en lawol peewal o rewana en hen. O ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗaccanake jaafoɗon. On jarama, yo Allah hollu en janggo.